Ibek ting chua ilung ta pen mena marasam news ka day rin sa Zeme ko na pungwangay delay. Hindi ko langkay maday mage Indian Olympic thoratet mera lang betul silver medal Olympic weightlifter marit pe kasui be Mirabai chanu ne mipui mi hadai skui gu kg categories kena ngamgai delay. Aiz ne India ke tu pak na be weightlifter marit pe kasui be Olympic medal delay. Anuine chile ralang betul karnam Malaysia ne tingkum changnagu Olympic bronze medal ngamgai delay. India Olympic Association na saze Mirabai chanu ne individual Olympic medalist ke lok rusna pe de lei sale. National Capital Delhi gu Lieutenant Governor Anil Bajai na zinain dike ze langkai madage pugu office ke na headpet kai police commissioner matage reze dibe National Security Act chebe pe gai de lei. National Security Act NSCN India magu hindi dibe police na sipai tage reze pegai be ketele apo reze kangene police ne numsia medu nim luze ka banki ge kaido wibe reze ketele aipo reze National Security Act NSA bai ke reze krote set tingkum chang na jang kai ket mai chang be Delhi ge telungle je ka chele NSCN-IM General Secretary Th Muivah Zinai Dike ze langkai madai ge pang imak se private rehu ki ge pungkeu gai zala lei ze news sources na sale Nagaland news sources na sa ze Th Muivah danai Burma ze kriming mai ge Core Committee on Naga Political Issue Nagaland Chief Minister Nefiro ne Dimapur ge dedam raku gai lubachang COVID-19 positive test petle ze sale Senior Manipur Pradesh Congress Committee Vice President Loken Singh do look at MPCC President to kilobrahang pegay delay. All India Congress Committee AICC General Secretary in charge of Manipur Bhakta Charandas ne saze heze langs na longe Manipur Pradesh Congress Committee President pekeuga gulei ze sale. Kosiam Council of Higher Secondary Education Manipur zinain di ke ze langkai madai mai ge lesiki kre ku nagu result du pet kai dele mai kum as covid rarit second wave wang bi de exam thamak se assessment te ze result du pet kai ta dele ze Kosiam secretary ne sale Bharat Biotech India magu COVID vaccine rehe Covaxin tele pet bone hana poina ramagu COVID vaccine rehe tele loi lose naka trial kap de la dele AIMS Director Rantip Dr. Guleriana Sale All India Institution of Medical Science Director Dr. Randip Guleriana Saz September chit keuge vaccine hana poina gu pepet ku dele sale Central Bureau of Investigation CBI na zinain dike ze langkai madai mage pabam kacham be hadai sige search operation arm license records gimigu license rimak bambe de tewle ke chewle Jammu and Kashmir Srinagar Rajgori Atanak jai Delhi ge public service IAS kiram ge gudlu ze pewle ze sale Zai gimi telebe king kai sigidu tetlu ze punina pelam ka thai dele pelam ana gimi license rimak se public mahang zigai bambe ze gane India magu President Ramnath Kovind na mai hazi langkai ming yogina chuze hazi langkai te set changbe Jammu and Kashmir zai ladang kyatet kulei ze sale President Ramnath Kovind na Jammu and Kashmir kyatet pulo pana go tebe damte ze Kargil Memorial Wardung kyatet ze Kargil Vijay Diwas ngi ge bamgai kulei ze sale News sources na saze heze langkai snama ge President Ramnath Kovind ne 19th annual convocation of Kashmir in Srinagar ge pana samsa gai gule je kachele Indian Olympic Association ne jinai dike heze langkai madai ge saze chogu me India ge na apo Summer Olympic kan thab ge athletes kan tha ko na gold medal ngamwang da jai coaches ka kate pe hang lakru ko no ja changring pe gule kachele ai silver medal kan tha ko na ngamwang da jai pogu coaches ka kate pe hang lakru pe gule zai na lang ba te bronze medal kan thomena ngamong da jai pagu ka ka pe coaches sang laksna da changring pe gule Indian Olympic Association ne sagai dele India lungera lang bete Indian Railway na Oxygen Express 200 metric ton liquid medical oxygen ze Bangladesh kedege containers kreute git kule ze sale Ministry of Railway na saze liquid medical oxygen 200 metric ton containers kreuse lotte luze ladele ke chele Union Health Ministry gu report sai suize India ga COVID-19 rari jinai positive test pet me mina changhim ro squeeze high squeezes na zai COVID kina an roza sai di me ha mingye za dai srok sai di le ke chele
Union Health Ministry and Family Welfare na saza COVID vaccine rehu kabloi lume kru hadai ka nozer lak reaction ode te setsi kabloi de le ke chele MC Mary Com boxing ke los ro gold medal luga be puina mai tingi kunta ket pige Dominica Miguelina Hernandez to women 51 kg categories ken thagule Aigina na maigu mara sam news ka loigai de le pegani me le indu to de le India za like share subscribe to kai law